Dobar dan svima, ovo je još jedan City. Jedna izuzetno tragična vest je obeležila protekli dan. Beživotna tela Ksenije Pajčin i njenog dečka Filipa Kapisode pronađeni su u Kseninom stanu u Beogradu. Prilog koji sledi posvećen je tragično preminulom paru. 33-godišnja Ksenija Pajčin i njen dečko, crnogorski maneken, 23-godišnji Filip Kapisoda, pronađeni su mrtvi s prostrelim ranama glave. Njihova tela pronašla je sinoć Ksenina majka u stanu u Beogradu, a kako se navodi u policijskom izveštaju, radi se o ubistvu i samoubistvu. Pored dva tela je pronađen i pištolj koji je iskorišćen za ovaj tragičan čin. Prijatelji su, inače, Kseniju i Filipa tokom celog dana telefonom pokušali i nju i njega da pozovu, ali nisu uspeli da ih dobiju. Onda je za sada u ovom trenutku nama nepoznata osoba došla do stana u Nišićkoj ulici broj 6. U pitanju je najvjerojatnije bliska rođaka Ksenije Pajčin i pronašla dva beživotna tela. Odmah je žena pozvala hitnu pomoć i policiju, ali je hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt dve mlade osobe, uz još jednu za informaciju, a to je da je pre 2 noći policijska patrola Voždovca već intervenisala u ovom stanu jer je došlo do fizičkog sukoba dvoje mladih ljudi, ali se sada sve na tome završilo. Osnovnu školu Filip Kljajić Fića Ksenija je završila na Banovom brdu, a srednju 5. ekonomsku u Rakovici. Karijeru je započela kao igračica u diskotekama, a potom postaje članica dance grupe DAK. Sa hitom Dačo volim te grupa je postigla ogromnu popularnost među mlađom publikom, a Ksenija je skrenula pažnju na sebe. Ksenija je nastavila muzičku karijeru snimivši prvi od svoja 2 solo albuma Ksenija sa popularnom pesmom Sviđa mi se on, a bila je vlasnica plesne škole u Beogradu. Jedno razdoblje svog života provela je u Grčkoj. Kratko vreme je bila asistent voditelja u emisiji Milovana Ilića Minimaxa. Ksenija je nastupala na mnogim manifestacijama i takmičenjima kao i dobrotvornim koncertima. O vezi Ksenije Pajčin i Filipa Kapisode najviše smo mogli da čujemo za vreme 3. sezone VIP Velikog brata, kada je Filip bio jedan od ukućana ovog reality showa. Tada smo od Ksenije u medijima mogli da čujemo mnogo različitih stavova vezanih za Filipa, a nije se moglo ni pretpostaviti da li su oni i dalje u vezi ili ne, jer su njihove izjave bile kontradiktorne. U svakom slučaju, nakon Velikog brata, par je ipak posle pauze u vezi nastavio da se viđa. Filip Kapisoda je rođen 1987. godine na Cetinju. Bavio se rukometom kao njegov brat Petar, a potom se posvetio karijeri manekena. Ostanite na kanalu televizije Pink i gledajte nas i sutra.